Teregili koyup koyuyorsun. Kaçan bolsun üstölde iki jakka süylep basıp turasың eri. Azыр агай, жетишпей жатабыз агай. Давай чакыр эшиктеги жанагы. Кана очерет менен кийгиз Керектер, кире берсин. Очерет үйүлүп калыптыр го. Киргиле. Бүгүн көп го киши. Gel. Саламатсыздар. Salamat. Sen emelele gel etmedin mi lan? Bez очереттеп кирип кеттиң да. Берди очеретти. Так. Жанал медицина борбору жанал. Кеңеш. Мен ушул уялып атам айткандан. Ne uyalmağını aytır ne? Өтө орчундуу да мындай. Orunun barili orçundu. Ne? Jagdaydın barili orçundu hazır. Aytır. Эми кыскасы боюмда бар. Bolgondan uyalmayım, aytkandan uyalganın жақсы gana. Tak. Kança aylık? 3. Bolsun. Tak. Ne olup atat? Biz emi berer kengешimiz siz degen bizge emes, biz kengеш kana veriyoruz da. Biz doktor emesmiz. Mındayça aytkanda doktoruz biroq biz darlamayız da. Barıp görünüңүз, эртерээк учетко отуруңуз. Жок. Мен эми мындай тартынып кыскасы боюман алдырышым керек болот. Ушунун ар заманда жанталашып болдуруп аласыңардан алдырда эле кайра эле. Болуп атканда каякта элең? Көзүң эчтеке көрүнбөй калды да. Ne kaldırıp ançalık ne muhtaç? 3 ay olup dur, dağı çıdap koysan 6 ay gömdün. Şundaydan 2 yolu çıdap koysan büttü. Kırgızstan asıl asayıp atabız, gömüyoruz da. Жумуш калып калып атат. Ya cumuş karayasın, cumuş bütpeydi, ölgünce cumuş bütpeydi. Çıdağındağı töre var. Atasın ne? Atası makıl olup atabız. Атасын дайыны жок таппай жүрөм. Kim atası? Taptırtıp vereyim. Өзүм таппай жүрөм. Sen tappaysın barım, sana taptırmak böyle. Ben tapıştırıp vereyim. Beni sana tiş gerek, izletiş gerek. Kim atasın? Жос. Kim ne kim de bilmeysin bu. Bak koygana. Oyda çok yerde boyda olup kaldı da. Ve yel boyda çok yerden oyda bol albayatsın gayla bu. Oyda çok yerde boyda olup kaldı, ben aldır albayatasın. El oylap gündür sündür oylap boyda bol albayatan. Ne demek mi? Ne cumuş alçalık ne? Dünyanın çırtığın bütüsü. Жумуш айткым келбей атат. Ne cumuş aytıverçi bendere kengешim biri. Жок. Кулağыңыз кайда? Үйген атқа тізгенде отпаймын мен. Оқығында. Ошо да жұмыш беме? Ошо жана ойдо жок дегеним туура эле айтып турмун. Ойдо жок жерден ошончо кишинин арасынан кантип табасың? Сен эмес мен таба албайм аны. Орустар киносунда көп айтат ушуну. Ошондон уккан болсоң керек. Ар бир кесип ардактуу дешип. Мен бусулган киши эмесмин, мен проституткамын дешет мына. Ошо жумушта ошол айтып атасың. Алып салабыз алдағы қамырдан қыл суырғандай алып қой, осындай элечи. Тіс чыққандай алып қой, осындай эле. Сылпа қалғандай эле. Бирок эртеңки күнүңө жаман болот. Эртеңки күнүңө жаман болот деп айтты эле сага. Төрөбөй калуу коркунучу турат. Кыргыз көбөй албай, ушинтип атып саканы кантип көбөйбүз? Жумуш акча керек. Biz sizlerді kabul alalmayız. Biz sizlerin balayanlarga kal almayız. Menin kengешim törep alыңыз. Negirden bolsa da törep alыңыз.
Ошол. Барың сен. Анда эртең келейин. Келгенде алмагылам менеме. Анда мындай кылбайбы? Ичимди тартып жүрө берсем кандай болот? Келесесиң тартып. Билгиспей. Тартылып калсачы. Мыйып калсам не кыласың? Мындай болот. Тартып туруп басып кете берейин анда. Өзүң билсең эле, барчы.